Kena makpagãtɔ vevesem ɖe ye dukɔ la tso etu kple dzo kple ŋusẽ kɔ le zi dzi meke ɖe ge ɖa na o. Enya, you know, but these are the issues. Yeah. Ndele te pada o metibe nyanya abe enyi like melenya papa me ye melevese melevese Amerika ma to beta alo ato te pa bareke ne sikenya me vai gbure beta to be o ni me tuwe meleva bere munye ne ma woni ya Amerika ma nyande ke jo bevesi ke se melemu ye Amerika ma ba ha ba solve nya problem ne ne ma gbure na madaka eta enya to Amerika mo do USA yema global who watches the watchman eta Amerika mo do watchman be no numo komo amuro le du koma onye be yo le bevese like covid le du amede military to play to ma o le wata o kanta o leji wata o ku wata dida wata dida menye o to act like different kind wala bobo ene na mo ala ba jigara ma ya o chona on to ko no vi ko bo to ko ka blolo le yi togo no ba gendarme o kata klo nya ka bleto asa fi na po ameke gbedon again gbedon ka ameke cho lo mo lo po bleto ane ko lo po de south de wono to opomon ni ma go ma mareka po ke kanye again betalo bedola anu military mo lo ka kin gba me be Tomadan amadan kaka uchona amamao de ta leke no gafia wo kwani. You see, so this is a very difficult issue. Togo pa kpore mo me labe bo mianovio samianko chokpa ma legbegbe. Ta kpore mo le yi Togo ne nya yi border ji ne yi de ji ne kpomo ple kabakel mo no gbegbe ko manya mari ke gbegbo no ba me o menye bwa o enye ya o nya megan o nya metra call down a call gbegbe like no gafia okuna and do jebe bo mi la shinya SSN mi la shinya mi la fia mfuma du kokrola President John Dramani Mahama opens 2026 judicial year of the African Court on Human Rights and People in Arusha, Tanzania. Mi la fia mi na fia mfuma du kokrola ekotovire ko du kokrola na pon dale Arusha Tanzania ke Tanzania pa to du kokrola la fuma fifila gara modum majijio elidi he ke la majijima du kokrola gona mpobe na Tanzania du ko evio kaka afimia ira fami